Naimbag nga oras yu, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, ay, kasta ko maming nagis-istor. Naisim damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin agmismisuot ka ngaglakaw, awan gumatang, tata. Oh, anyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabit lang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timutibayad kaw. Imadukila ko mabalasang kaw. Adamot natang karnay kan ikan dito isangot isturmaon. Wen, tata. Ado mo ngamin dagsapsapul iti masidan mo ko. Ay, naggagat ka lakit na balasa nga ini. Ay, naggasa ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaang. Ay, ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay nga. Ay, nagkapoy ka nagita ababaraw. Ang amom sinday. Kaya't ka man ngagbalin amanugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak kaw. Ala ni tata. Di na damdamagon na. Kaya awang kastag sigurado balasang kaw. Nubilang laing. Ang dami lang atanam na madya anak kaw no agdaton kang ka. Ala? Di uray bagak awan no di na mo kayat awan serbina Kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man dyan anak kaw. Urayim wine. Ta sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Ricaw. Tila'y bagbagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, naggagait. Makatulong iti trabaho na jay. Awan ri, nagkangkwa na, tatang. Ay, pili-pili ka pa'y lagi, lumakay ka na baraw. 40 maun. Magasawa kan, tapno di ka maitulad ka dagiti talo akakabsat ko abaak. Di na may lakaya ni Sinday. Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akurso na adam. Iso adakkel tinamnamam anak kaw. Armamla iti maminsan day jay aklunan na kan. Ay na, akanotan nubiyak, tatang. Ha? Aya! Daya! Sino nga'y? Ni Jana, Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted day jay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wen ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat ang balasang. Adda nga rudmet nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil di pinpal na. Katagkita danto Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no isong arud ti kayat na lakay. Anya nga rud nga'y. Nakita na mutin ti ladawan da di ababay. Ay, saan nga umdas na italada-ladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surum nga rud ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapampabasaw no bilang laang. ay na, adda man surat ni Jana. Adda pa yung surat na iti paglukatan ti subray. Ay, basa na. Ismail, before you open. Unahan na niyo. Ay, lukat ka. Dahil mahal. Kumusta kan? Sapay kumata na salon at kakanayon. Kailiw kun ti surat mo. Sapay kumata subalitam adagos ti surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngam ti kayat ko. No agkita kan. Agkasarta adagos Ay na. Makaparagsa mo, dagitungin surat ni Jan Anobiak. Ay, ituloy ko, basahin. Ngam no kayat mo. Sikan mismo ti umay diti lugar may. Kat ikuyog mo dagiti dadakkel mo. Ta dumanon kayo. Nagmiyaw. Dumanong kami ka na.
Unay kat ngaminan, tanagin na dayo, tari ko mahal. Ngam sana banay, tano agasawa tanton, kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon atidugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay aya. Jana. Subalita man adagaws. Ibagak ta tumanong kamay. Umay na kanto kano Arman dyan nakaw, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadyan nakaw. Mabayin lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon Samuel at mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabayin ngamin ni Ricaw. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako kang ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinang ibagay ti kasta kanyak, tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano ang dagaram kan ka. Di mo aklunin awan. Urayam dyan nakaw. Tada kayo tiyag bagay, balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ko nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana mapantay ka na jilaon yan. Natulag ko, ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tapno da pagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakit-kita iti personal dano na maun. Inayat ko tinubiyak, tata. Nga uray surat lang, tinagamam mo may. Kan komunikasyon may. Ay, jay kasaan mo nakit-kita iti personal ti asawa maun. Anda di ta ni Cindy nga gururay kan ka. Isaw ti dano ng tayaw. Ni Jana, ti kasarkaw. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa yung bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Iso ti danunan tayo, tas asidag. At ayaw ti lugar day ta pinpalmaw. Gastos la ti plitay. Ken makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa yung agbiyahe iti adayaw. Hindi kayo makumay, kaya siya lata mapanay. Anya! Basta ni Jana, ti ay tagtatang. Kinadasarita may. Iso nga danunan tayo nga roday. Sigay, sumurot kami kin ni tatang mo anak ka. Lakay, kulugan ta ti anak ta. Anya! Ay napakay dayawak ti makaamam mo kadra kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo paita, umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tubog na. Ganmangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyog kunam. Kabaalampay ay ati umulay, kabsat. Ay kawan day talaang aya. Nairwama kon kabsat. Imbakbakat ko ti umululi itinyog. Takanyugan dito ayam may. Nana, anyang oras sumangpo ni Jana ngay. Ay, paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adan ta anak ka. Isuntidim sa hagi iti tricycle. Rikaw, masikog mo tilim saan. Masikog ti danunan tayaw. Diyan ka mo tatang. Lukmag na siguro ang mga nobiribiri na. Nukusta, masikog ka dyan Uwan, Rico. Pakawanin na ko ma. No jak imbaga tagpaisukan ka. Adakan ka maupay kan kanya, Rico. No di na kun kayat. Awan maaramilak. Nasakit man. Masapal nga awata. No pagtalikodan na ka. Sino nga iti amati sikog mo? Bunga ti panakaramas ko dahito, Rico. Anya? Uwan, Rico, saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka, no italaang ngayon pudnok ti amin. Napanunod ko nga men, nasaysaya at no iti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Diyan
Ay, ayatin na ka di, Rico. Wah, tangay ko naman. Di mo nagayatan ti panagsikog mo. Sige mawata dahi ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalata. Nga ori masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon DJ Adjana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Jana nga raw ti ay ayata. May. Nga oray masikugan. Di ka lang mapait iti kasta nga aramidan. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na kay. Ay ulbod day dya babae. Kuno ti inanaan mismo tinangibaga kanyak. Intarayan ka na tinubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasay-saya at babae di tangam isaw. Ori nga pa'y napalabas ni Jana ako. Ay ayata lang tatang. Aniya. Ay, hanyat impakanday dya babae kan ka. Tapay adi mo masinaan. Basta ay ayata nga raw. Yawig kuntom dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wan ti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang. Oray saan tapay nga kasar, Rico. Basta din natan. Sigurado ka. Jana. Wan, makaawat akmat ka. Pasensya ka na. Patyak, maawatan na kanto ti amak. Pagkasarindatan tumila. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanyamaw. Ay na, ayos lang ang kanya kunakmat. Huh? Awan problema iti dayta. Nanang, awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang iti diaper ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabiit ka lang nanang. Habiin, yung mamampay na di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na, sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na, Napanan man ang janak mo, bakay. Napan naman ng sinapul di asawa na Inaldawlatan na kastater aramidin na. Di na pala baypay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas pasamak kan kwa na. Amangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya! Ibagaman, tadi ng sapsapulay. Di na pala kasinaan. Kahit kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na Ay so, saan mo ta nagawawin dito ita anak ko, Barok? Apahay na pananaya. Hindi mo amma na. Kuna na mapang gumatang iti diaper ni Bibi, di mo nagsubsubayin. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At da ka di amuyo sa bali apapanan na Ay naadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itatanaka-anakan marmara po kaw manan. Ha? Oh, adtuyan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot istor kaw. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo ta si Kaswam. Apay, di pa'y simang pwede asawam. Sampay nga raw. Diyan mo amuno sa di na pang sapulak ng kuwana. Madanagan at tadya mo makontak ti silpon na. Ay, ang mga nadadaka sa napasama. Nan? Ay na, sapay la kumaatawan. Nala, di ka mapukawan itinamnama. Bareng sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko kapandisal, kaya mau. Ay, uma. Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka ititalaw, tapno ay tapno mabsog ka.
Ha? Jana? Siyak nga raw, Rico. Ang yaman na ka, nagawig ka? Kano na bayag ngayon uray ko ti pa nagsublime? Naggapo kay di lugar yaw. Nga mawang ka mo ijay. Apay nagagapo ngay. Naggapuwa kiti lugar ti asawa. Ah! Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Ah, Kat iso ngay maya. Tao may kun alaan ti anak ko. anya? Una yan. Manyang ita ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga augalay kan kinatao na. Ngaraw? Nga manyangay ka, nagayata mo ilang tatang. Numaminsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agba naga nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. Ah, No ni Cindy ko mga minti inarem mo iti, di nagkasarkay ko man. Kat nalabay. At daw pat, wano limang anak yo kumaita. kuha tatang. Agam saan pa anala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mo ni Cindy. Awan pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmain. Sinday, mabalinti sumarong kar. Ay, ka mabalin apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay, Umay ka, tagtugaw ka. agyaman na ka, Sinday. Ay, mabalinti ko makisiningig kang ka. Makisiningad laang. San ka ngagdataw? Nya, unay niyo. Ay, nanad plano ngagdaton kanya kidirit sumaon. Ha? Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka adagos. Ha? Mapmapanan ti tawon Rico, di ka nagpalpalikaw pay. Kamatan takit din ti panawan. Ah, ay, nakusta. Ay, Sinday, I love you nga rudan. I love you to Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy, kat naadaan kami iti duwa nga anak, babae kan lalaki. Nakaragragsaka, takas kan ni Cindy tinaasawak. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak, tinaisukat, ta nakasarak ka iti kapkap na kam akasimpungalam iti biyag. At dalagayam iti asidag, di mo amo, mismo lagayam akarubam, tagbalin akatakunay-nay mo. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rico. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo, amin. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo amin papagayam, syakmanan ni Manang Yabianang amang gabgablaw kada kayo itinaragsak. Ngayon kay panagdangdangag itagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Diba kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo asator, sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Ma'am Juliet Sugitan, ni Ma'am Nati Ramirez Vlog, kani Lisa Duldulaw. Kastimanti ko na ni pagayam sa tor. Dear Manang Biyanang, andamat kapadasak anakadulin dito'y panunot ko. Jack malipatan da ito nga experience ko itibiyag ko. Katunggal malagip ko, makaisamak, makasangit. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Uncle Sator, apay, awanen plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro?
Awan mo iti panunot ko na itali na kin may sa lakaya kaun. Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Ah. Mabalin pa'y. Makitan tao, balasan ka. Naimbang nga oras mo, manang. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Ay, agyaman ang manang ah. Naimbag man ta nakapasyar ka. Itaman pa'y. Nabayag ngamin adi ka imimay dito'y balay. Ay, adda nga min problema. Anya manen a problema day ta. Adda nga rot itartarayak a babae, iji lugar tayaw. Ipilit na tibagi na kanya. Kutjak mo't ay ayatay. Ipilit na kid din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang man. Kung ngamin, nabartagak idi. Isudyak na puutan tinagdaton kan kwa na. Ngam sineryoso na gayam. Kunay, ikamat na kid din tibagi na. Ha? Unay kalakit din aya. Tila aramidom ngamin. Nabartagak nga rot idi manang. Jak amo tayong bagbagak. Kahit amangan no adda pa yun napasamak itinagbaitan niya. Adda nga ron. Bunga lang ti arak day chay. Daitan, tibagbagakan ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin ka mutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat nga minti mangipakita iti motibo kanyak manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikas na? Uwan manang. Ay, kasaritam tong nga ni bayaw. Tamakipag naidak pala dito balayo. Kababayin samat kan kwa na. Awan mutkit diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpot day chay. Awan problema kan kwa na. Agyaman na karot manang. Si katay kabsat ni Linay baraw. Ay, uwan tata. Uncle, kunam kanyak. Ta uncle nak ti asawa ti kabsat mo. Ha? Uwan na uncle. Nataer ka baraw. Anyat nagan mo. Benjo tata. Ay, stay uncle. Talaga apuliyo tinagugwapaw ken napipintas. Ha? Ay, nay, saan mo't uncle? Ay, umay ka. Umay ka baraw. At napapananta. Ha? Sa dino uncle? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko ken ka. Mapanta iti parlor. Ha? Ada parlor yung uncle? Adda, hanggang man manuak ang mapan ijay. Dagiti la beautician ko ti adda ijay. Ladies, yam amok to ikabsat ti asawa ti kaanakak. Ni Benjo. Hello, naimbang nga orasyo. Hi, Pogi! Adan nobyam? Ha? Awan. Uy, wow! Chance! Ay, Carla. Ah? Saan nakaapagan ano ni Benjo niya? Ikamangkidi gumatang iti ara kapag sasangkuhan tayo. Kas pang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kahit, anya nga iti planong ita iti biyag mo, Benjo. Agaplaya ko mga agabrod manang. Ay katsi ka Addalataken ka day ta. Addara mata makwarta. Ibagam no kasapulam, ta nakasagana kami at tumulong iti asawak. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panagabrod mo. Ay, thank you manang ah. Ngam adapay mo't kwartak nga ramatak. Adapay mo't nabati iti urnong ko manang. Apay, naumakan nga agtrabaho dito pagilian tayo. Wala nga rod manang. Manipod nag-resign na iti kumpanya nagtrabaho ah. Kasla na po ka mo't tiganas ko nga ag-apply iti sa balay. Isa napanunot ko ti ag-apply langin para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyog kini Uncle Sator. Ta-er-day jay nga ulit ag asawak. Sana bale, tanasingpot mo't ni Uncle Sator manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong nakadayjay nga agbartag. Di ka madanagan manang. Tawan ti usem ko iti arak. Anya nga iti ayan tesem mo. Babae. Ah, di manang. Saan mo ta? Ulitag Benjo Saan aga po ta nataer ka kat tutupamet aminen nga agkursonada ken ka. Mga sawa ka kiting. Taamangan numalakayan ka abaro. Kayat ko pa'y tagpapas nga agbaro manang.
Talaga saan na nagawid ni Bayaw Naganasan nan santiag na dito yung lugar tayaw. Ay na, kasano ayakat adda itartarayan na babae ijay lugar may Emilio lakay. Nataer ngamin ni Bayaw. Sana nakaskas daaw. No ado dagiti agkursonada kang kuana. Mga sawa ko mga minang tapno agtalnan. Anya mabali mo nga no di na pa'y kaya mo iti mga asawa. Kamaysa ka kaya nan sapay taga brown. Sapay la ko mga rod tama pag-asatan nga aga-broad. Benjo, kursunada na ka ni Carla. Anya? Agam, imbaga nga dan GF mau. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manggal? Katawan pa'y mo't nobya? Di mo't at pinanawam a GF mo iji lugar yaw. Jack type day jay. Isulang ti akin type kanya kangkal. Benjo. Kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kasla barkada ta ngem angkel ti awag mo kanyak. Ha? Apay no manong laangen ti awag mo kanyak. Uray ta saan ta mata talaga nga agangkel. Ha? Adakan ka day ta, manong. Ay kastaman. Mayat. Awan. Manong kunablatan kanyak, Benjo. May mayat adenggen. Alan amang sator. Tulungan nakmo to na ni Benjo. Crush ko talaga. Ayag tal na ka man, Carla. Saan nakangarod apagan ano day jay. Adan GF na. Nupod na nga dan GF na. Ayan na nga rod. Awan mo makita ka kakuy-kuyog. Wano kakibkibin na. At da iji lugar da. Iso alipata mo day tarik nam ka ni Benjo. Litag. Saan nakaapagan ano day jay. Ta saanan anawaya. O anya, kumusta ti applyan para abroad ading ko? Ay, awan pa'y mga rod ti update agency mi manang. Alanganan samot Anya, kat, agaplay ka laangan ay ti sabali at trabahom dito pagilyan tayo. Uray tadamot na ilupas mo. Wunto, manang. Awan pa'y ganas kung agtrabaho ita. Gundawayam kit din ti agaplay iti trabaho, takaub-ubi nga ang Benjo. Kaanon tong agaplay ka? Inton overage kan? Sayang ti inturpos mo, no di mo may apply ading ko. No kayat mo, si kanti mangimanihar iti parlor ko, Benjo. Tauray saan kan ngagtrabaho. Ha? Saan ko alin niya ti parlor, manong? Agtugaw ka lang met iti ayan ti kaha. Si kati para awat iti bayad dagiti customer. Anya? Di ka matanagan. Tapag guduan ta ti birok ti parlor ko. Medyo dakkel ti kita ti parlor ko kunamsa. Manong. Madamag ko man lang. Apay a parlor ti pinili man negosyo. Isumot nga rod ti adda di ison. Saan na bale, tadakkel ti kita ti parlor ko. Isu nga rod apabanjing-banjing nga klaangan. Taura jak agtrabaho at dalat na pangalak iti kwarta. Sa bagay matkit di Sige nga rod. Panunutag tinay bagayaw, manong. Nagtaarmod din ti simublat na cashier mi diti parlor. Ay, sika talaga, Carla. Rugyan nakmanan. Agpay sumat. Sayang nga ro, tadamot ka nun nobyam. Ha? Angam okay lang. Sana bale, agsina kayong tumot lang. Anya? Uy, managraba ka talaga. Ay na, irwa mo tibagim kanya. Ang paribanak man. Ha? Ay, mabit lang ha. Asikas wag ti kasangsang pata customer. Nagpintas mo tanday dya, babae. Ay, urayak nga umayag bayad. Tadamagak man ti cellphone number na. Agyaman na tapinatgam ti awis ko, Lerma. Awan anyaman na. Saan ako nagpalpalikaw, ha? Ibaga kong tipod no riknak. I love you. Ha? Kadagiti amin na namam mo ka babae. Sikati nagpaiduma ti kinapintas na, Lerma. Sikati nakariknak ininapod nung ayat. Di ka madanagan. Saan ka nga puraan na mga klon kanyak? Sapay ko ma, tadanam namakan ka. Aklunak, adamat rignakken ka. Ay ayatan kamot, Benjo. Ah,
Agpaiso? Uy, agyaman nak ha. Pinaragsak nak itikas taunay. Sapay ko mata di naktulukuan, Benjo. Santo Apolos, ket kas pamanatnag ko iti kinapudnokan ka. Ikalaysa ka. Ha? Uwan lirma. Kayat kan nga ikalaysa. Itaman pa'y nga da sineryosom a babae, Benjo. No kunam nga ikasarmon. Ay ayatak ni lirma manang. Iso na lang ta. Taan niya. Agkurang tigas tusak. Diyak ngamin kahit nga itantan ti kasarmi na mabalin. Ala, no anyaman ti pagkurangam, siyak ti mang puno, ading ko. Tumulong kami. Ay, agyaman ak unay manang. Benjo, gimatang iti baro at jacket kan pantalon ko. Iso nga katangan kamat. Agpadata iti jacket kan pantalon. Ha? Ala, nakababain manong. Adaman ginatang mo arilok, idi na panalawas. Tapno agpadata iti gamit. Agpadata iti sapatos, relo, jacket, kalugong, pantalon kan aminen. Ha? Agyaman ak garot ha? Nagsingpit ka kanyak. Wen, talaga akasta no napatag ti tao ken ka. Ha? Ay wen, dahito'y gayam ti kita ti parlor ita. Iso nga gudwa tamanan, Benjo. Ala, si Kanti manggudwa. Anya ngay mang sator, naibagamon ka ni Benjo a crush ko. Ay, agtal na ka man mat, Carla. Ikaten ka dito'y parlor, makita. Ha? Apay, napanan ni Benjo. Rimwarmat. Sino ti kadwa na? Dahil manan alerma? Katuan nag-date daman siguro na. Bulakbol mat dahil Benjo. Wan nga rod, kanayon dangag ko yung ititay siya babae. Makapasuro nakit kitaan. Mabaybayan nan ti trabaho na dito'y parlor. Ununaan nan ti panagbulbulakbol na. Masurunak manan no kastoy laeng. Agsarita taman, Benjo. Ha? Pastreken hak dito silid mo. Tada kayat ko apun ken ka. Puno ka di tinaamuak. Naamwang man niya, manong. Puno ka di ngagkasarkan iti mabiit. Kwa, plano mi pa ilang, manong. Saan pa yan natulag ti kasarmi? No kasta. Talaga nga agayan ayat kayo ni Tinayja Alerma. Uwan manong sator. Hawan babain mo! Manangalilaw ka! Diyak ipalubos ang maagaw na kati sa balikan niya! Anyat kat mo asawan, mang sator. Inlimod ko tirik na kan ka. Inayat ka ni tigas taunay, Benjo. I love you. Please, love me to, Benjo. Ikarik, ipaay ko amin na kasapulam. Basta siyak lang ti agtagikwagan ka. Mang sator. Ipatay ko numapukaw ka iti biyag ko. Please, don't leave me, Benjo. Pangaasim. Agawid ako ni G lugar tayo man, ha? Adakan ka, aading ko. Desisyon mo day Di na ta. pumanaw, Benjo. No pumanaw ka, sumurutakan ka. Panawan naklatan, nagaslawan ang yaman na. Awan karba nga mamang lapad kanyak, iti kayat kong aramidan, mang sator. Ay sus, anya nga awan. Dakkel ti karbangak, taan na kinaawatan ta. Ha? Uncle, anyat ibagbagayon. Ada na kinaawatan mi dito'y kapsat mo, Lenny. Ket iso ti papapanan ti birok ti parlor ko. Ha? Sana po nun dayta. Agparparbu iti sarita dayto ataw man, ha? Ay agtana ka, padasan ti pumanaw ta talaga nga surutan ka kunak nga rod. Kukwa ka laeng, Benjo. Naawatam. Uncle, Nabayagan nga mo, abading ni ulit agaw. Kaya lang bagbagagan ka, ha? Tasa ang mga rodamadlaw. ay, jakla impagarup akas iti kinatao ni Uncle. Katidakas, ibagbaga na nga adda nagkinaawatan da iti kabsat ko. Ngam ko namat ni Benjo, adi na inaram apulos. Bayam tapalot po tagtuman na naimbag ti ulit agaw. Ang Kyle, agkasaran iti mabi ni Bingyaw. Lipatin niyo kuman. Ay,
Saan nakaskari na timang lipat, Emilio? Insakripisyo kaya parlor ko para kan kuana. Naggudguduan mi ti biro kaya parlor ko. Noan niya ti gatangag agamit ko, gatangag mo't para kan kuana. Noan niya ti adda kanyak, adamat kan kuana. Noan niya ti kanan namat. Kuna naman ngawan nagkinawatan niyo. Ay, kalpasan ti amin. Kas jay ti bagana. Ouch, ang sakit. Kaiba kayo, mantik pa isaw. Apay, nagaram ka na kayaw. Ay, saan mo't kitdi? Ngem, emyo kami. Tanadlaw ko kanag ititigtig na ina. Nga damat pa naggusto na kanya. Babain lamang ibaga itipod no arik nana. Ang kang bidot yata, piyaw. Kinodanubya na. Ay, inmun una ak ngam Genobia na kaanakan. Lipatan niyo kay ni Binjaw. Ay, diyak ka ba ilan kaanakan? Nagsakit ti barugong ko. Ay, ouch. Insang sangit ko ti sakit tinakam ko gapu iti panangasawan ti lalaki nga inayayat ko. Kunak nagbaligi akamang tagikwak ni Benjo, babaan ti panagparbok iti sarita ngam nagbiddutak. Ti amok maayat nak babaan ti kwartak ngam saan met gayam. Awan tinaramidak no di tinang waya-wayaken kuana. Tapod numet nga awan nagkinawatan me. Inaklon ko latan ti amin kat ita na kay liwliwag akon kat naragsakak nutan. Jakon nagayat pay. Tilatan parlor ko tinangibukbukak iti panawan ko. Alakastan, to'y pagayam mo sa tor. Amom pagayam ko na imimnas, wano naragragsak metlaeng ti agayat, no dua kayo ang makarikrik na iti kasta. Saan la amay maysa ti agayayat. Nasaya at nakailiwliwag ka metlaeng. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam sa tor. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Malo, Tintay Drama. Ngamsakbay na makablawa mampay, Danelli Cortez, Esther Draculan, kani Gerald Tenaza, Dita Alicia Isabela. Kastoy manti ko na ni Kabsat Malo. Dear Manang Biyanang, maminanuak amaloko, takanayon dak nga itarayan dagiti pakirelasyonak. Banaga pagsangsangitak, kan pakaisi-stressak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Hey man, lolo ko! Lastog ko na nga ikasarnak sa balimatiin kasarna. Anya man tisang sagita maud si Kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano kuna na nga syakti ikasarna nga man matgayam sa balimatiin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami iji bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka. Aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak abinastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka. Nga oray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak ngam awan latagayam. Nagsakit dito yung amang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka.
Basta di ka agdardarasunos ang mga klon kadagiti agaram ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kaya't ko tagbartak, nanang. Kaya't ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Wan nga ron, ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak met lama kasingit nga agarim ken ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang andingayan malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, tain taagbuya iti sinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikati kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayong tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ka. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawunan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi diya nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan tamaditi kasta. Respetuam lata talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tatabantor ti pa kay boyfriend nak, hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Ikawan na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak kaw. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kundi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ha? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tumboyan. Wan, tumboy lakit di datoy. Kas lalaki mat nga pay-paysaw. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya di kayat mo merienda. Ay, bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis tampay laang, nana. Tanabatik ti wallet ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Nay, unay daytan apabang lumalaw. Ay naumaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga mingka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang daytangay? Diyan ngay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang agdardarasunos malaw. Kita damang damang asawa na. Ay naawan nanang. 101% nga single dayjay. Ay basta, di ka agdardarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Napaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo man ti agsangit. Alay,
Aklo na madagaws. Si kamatiyag sagit. Saan ba ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam na imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo lulit. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangararman na iti anak kaw. Iti cellphone siguro Kano ija istro ti pagkikitaan da? Kasta aya. Ay, Una yan dyan anak kaw. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No nga'y adaman ka inagaw dyan anak kaw. ha? Ano kasta? Di mo amo atumboy di agar aram iti anak mo. Nay. Nay na ba imbaga day ta? Diyak mo bantaor. Ay, sos. Bagbagaam di anak mo. Ungtam no ka sa pulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi dyan ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kon, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu kom do siyak ti pakiasawaan ti anak mo lulit. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mangaw mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak kaw. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, nga maawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga manjakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang ang busis na ti babae. Ngam ti taktak dan nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ang amin. Noan niya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kun kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Ala, agrobot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyahamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga tayo chay. Ay, kat yung kabiit sublian Mala daw nan subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buludak kanya. Ay, awan matikasta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam kan ninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang no makaawit ta. Dumagastan to ijibalay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalakang ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Katsi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta nga pagkaanta.
awan matan na bati iti kwarta. Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabati. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Nakat, sige ang arod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko ditoy. Utangan ta pailaang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nagsubli dito'y. Sige nga ro, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday dya nga Rio. Jak mata nasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday dya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid da dya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Oh, miss, mabitlar. Ha? Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na, sir. Taawan matan dya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni! Kunak manon nakisarita kanyam dya kaduak, sir. Kunan na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa iti kinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Gamawan mo tay. Kuna na amabit lang. Gamawan mo tay. Basta agtugaw ka dita, miss. Gamno at da kwartam. Bayada mo ti kinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. Lukas ta nga rod. Di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kaduam. Makaturturog ako nga agururay itoy. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti kabem. ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpay agalay ti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amo. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubli ak, sir. Promise. No kayat mo. Duata ama pa ni balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga ron ni balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no adamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang arod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Di kan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaang. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon tay. Tiag ayat, ah? Ah, Agpapadamat gayaman namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. apay aya. Bulbulas tong na dyan nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa Manila, tagtrabaho ni Ije Manila, di na pa imbagbaga kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Inggatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinan me. Anya. Ay naglukon no kasta.
Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Ngampi manamat gayaman. Sa lawasaw da dyan nga tao. Ay, day ka ngamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka nga taltalag. No adakid dawen daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ah, ay, ada baraw. Ang, asino da ka day? Siyak tagin ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ah, ala, mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon keng kaading. Kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, mamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang hanukon nga aklunan. Sigurado matla nga lokon naktumanan nang runak at guwapo. Kasla na sing pamatilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtig na ikan panagsasauna anasing pat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta anak ko. Nga kasla na sing pamatilangana. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, ante. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen, ante. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen kano nga ron, ante. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo day jay alalaki anya. Wen, ante. Iso nga aklunat day jay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiay. Kaamaw no asino ti mangi kasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Jay binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Tay kasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kayat na pagtrabahuan sika. Kanaggagat na talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. Adapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk lang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan.
unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagaget nga asawa. Kat aging gayta naragsak talatang agdandan na. Kat adda pa yan talo nga anak da. Masaya nga anak ngem awan maramidak. Basol ko ta pinalos pusak. Kat ita single aklatta ta mabuteng akon amakin nayat. Ngem na dapay siguro masara kakakas ken ni Cesar mabalin amakin nayatak manen. Ngam kaslawan metten ti makita kakas iti nakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbakit akon abalasang. Ngam ti may law anak manen. Alakastan tuy gayem mo malo. Alaga kayem ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin.